Halo Besti, permisi. Kak, izin. Boleh spill gak? Lagi pakai skincare apa aja? Kak Resa ya? Iya, Sama Kak. mamanya? Iya. Ya ampun, Masya Allah. Gimana kabarnya Kak? Alhamdulillah baik kalau Baik ya, Alhamdulillah. Boleh spill gak nih lagi pakai skincare apa? Mama kali ya. Oh Tante, boleh banget. Tante pakai apa nih? Hanya nggak pakai apa-apa, cuma pakai sabun sama day cream dari MS Glow. Sabun sama Day cream. Day cream dari MS Glow. MS Glow. Oh my god, tapi bagus banget nih mobilnya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, kalau Karesa nih spill dikit dong skincare-nya. Kalau Reza sendiri sih masih belum Kak. Masih belum pakai skincare? Ya, tapi ngeliat dari hasilnya MS Glow nih ke Mama nih, Heeh. Reza pengen coba. Oke, tapi emang bagus tahu Kak Bagus MS banget Glow. ya. Iya. Ya ampun, next time lah Kak coba lah Ya Kak. Kak. Nanti Iya. aku langsung coba. Mamanya aja pinter nih milihnya MS Glow. Oke, Kak, BTW lagi ngapain di sini? Lagi jalan ya? Iya Kak. Makasih banyak ya Ibu.